Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maroiba pau Manipur khongjat leriba BJP National President JP Nadana ngase ayuk rajya sigi sports personality sing amasung ex servicemen singa unakhre lebaga sida ngasi sangvidhan numit pangthukli Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi Noida International Airport asi awangluk Bharat ki logistic gateway oiragani amasung South Africa amasung atopa leibak anida nauna thengnaragliba COVID-19 variant tagi cheksinaba kendrana rajya amasung union territory singda khangankhre leibak asida COVID ki vaccine dose koti chama hena kaptuna anoba itihas semle Khongjang asi hena mai pahanabagi damak kana honabiriba doctor nurse frontline workers amasung vaccine kapthoklaba myoi khudingmakpu akaswani na ikai kumnaba uchari aikhoina pandamasi yobangam lebasu covid 19 gi lanthing asi loidribana tabiriba miyamna laichet asidigi komthokpa tawbiganu tabiriba pumnamangna hek yaba makai athuba matamda vaccine kapthokpiyu atopa myoi sing vaccine kapata su mateng pangbiyu harau kumagi matam asida asamba niyom mari asi ngangna chatpinaba haijari COVID vaccine kapthokpiyu, face mask upiyu, foot taruki social distancing thambiyu, maimit amadi kutsa sing na hamdokpiyu. COVID-19 ga mari lainaba e-pau singidamak national helpline number sing 011-2397-8046 amasung 1075 ta aduga rajigi helpline number na 0385241166 amasung 1800345381 ta phone tawbiyu. Hauzik mapungoiba pau. BJP National President JP Nadana ngasi ayuk rajya sigi sports personality sing amasung ex-servicemen singa unakhre Imphal gi classic grandeur Sri Nadana makoi ga unaduna wapam kaya khanaki numini gi Manipur khongjat ngara Imphal de thunglaki Sri Nadana ngasi numijung mamatungda Bishnupur jila gi oinam gi manung chanba kainau makha lekai da pangthokpa go to village 2.0 da saruk yagani madugi tungda mahangna Thoubal jila da chatuna Khongjom War Memorial Hall da Freedom Fighters sing da lai katuna ikai khumrab utkani tungda Khongjom da pangthokadaba miyamgi meeting amada wa ngangani leibak asida ngasi sangvidhan numit pangthokli nubinasi Constituent Assembly na Bharat Sangvidhan chanunaba yakiba numit adu ningsingduna pangthokpani lising machamapani fumapan gi ngasi numit asida leibak asigi Constituent Assembly na hunobi matungina sangvidhan sanaba yaki amasung sangvidhan adu lising macamapan yangkhagi January 16 tagi sanaba hokhi Parliament House ki Central Hall da Rashtrapati Ramnath Kovind luchingduna sangvidhan numit pangthokli thormadu da Uparashtrapati M Venkaiah Naidu Pradhan Mantri Narendra Modi Lok Sabha Adyaksha Om Birla Mantri Singh MP Singh amasung atai saknaiba miyoi kya saruk yari thormadu da Rashtrapati Ramnath Kovind luchingduna Bharat Sangvidhan ki preamble pathokani AIR News na akhanana unab amada Chief Election Commissioner Sushil Chandrana leibak sigi miyamda Sangvidhan numit asida yaipa paujel piri mangna hai Sangsad amasung Rajya Vidhan Sabha gi mikhal sinnanaba amasung control tawnaba Election Commission da Sangvidhana sakti piri Sangvidhana piriba vote thadabagi hakki matangda paladuna Sri Sushil Chandrana mathang chahi January ama phawja chahi 35 sugadoraba nagarik khudingmangna electoral roll gi special summary revision da register tawnaba appeal tawkhi Indian Association for Social Psychiatry gi Kunipan Suba National Conference ngasi RIMS ki Jubilee Hall da hawragani thormadu da DM University Imphal gi Vice Chancellor Professor N. Rajmohan Singh, Indian Association for Social Psychiatry gi President Professor Pratap Saran amasung RIMS Imphal gi Director Dr. A. Santa Singh amadi atai saknaiba kaya saruk yagani. Bharat na ningtamlokpa sahi 73 surukpagi palan Azadi ga Amrit Mahotsav ka mari lainaba Akaswani Imphal gi ipau kangbuna quiz gi serizama irai numit khudingi numidang pung 8 makhai gi pau da sandokli quiz asi ngasin midang amuk sandoklagani Rajya gi Art and Culture Department ga kusam naduna sinba quiz asigi achuma pa kumpirakpa khwaidigi ihananba myoi ahum kangatuna certificate amasung memento pizagani saruk yaningba singna makhoi gi pakum ekhoi gi email airinfalnewsquiz@gmail.com da tharkadabani quiz asida miyamna saruk yabinaba ningsingjari tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na
उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर जिला की जेवारदा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सानब जत्रा हुनख्रे थोरमदुदा वा ngaंगबदा प्रधानमंत्री ना हाय अनौबी एयरपोर्ट असिना मतमगा चुनाबा अनौबा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंगतुना चाखुटपगी लमदा मरुइबा थौदांग लौरगनी मांगना हाय कुनमाथोय सुबा सही सागी अनौबा भारतता ख्वाइदगी फबा मखलगी अनौबा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंगतली प्रधानमंत्री ना हाय एयरपोर्ट असिना मियामदा थबगी कुदोंगसाबा मयाम अमा फंगनबता नतना लमदम असिगी मपाल लमदा पोचै थादोकपा हेनगत हनबदसु मरुइबा थौदांग लौगनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट असि अवांग भारत की लॉजिस्टिक गेटवे नि हायरदुना श्री मोदी ना हाय मसिना लमदम असि नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान की शक्ति उहेलगनी अनौबा एयरपोर्ट असि थारगा उत्तर प्रदेश असि इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंगा लेबा लेबाग असि अमत ngairaba राज्य ओइरे थोरमदुदा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र की सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अमसुंग राज्यदुगी मंत्री कया सरुक याखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थागी होइना आकाशवाणी की थोंगदा संदोकपा मन की बात था सिगी कुनिपान संदोकनी मसी प्रधानमंत्री की मन की बात की मरफूम दुशुब एडिशननी मन की बात थौरम असिगी मांगुइनना मियामना मखोइगी वाखलोन माइगोप नत्रगा नमो एप त पिरकपा यागनी मखोइगी वाखलोन सिंग अदु रेकॉर्ड तौरगा थारकपसु यागनी हाइरी ट्विटर दा थागतपा वारोलमदा प्रधानमंत्री ना हाय मांगना लेबाग असिगी मियामगी वाखलोन ताबा पामी मियामगी वाखलोन सिंग अदु हिंदी अमसुंग इंग्राजी दा रेकॉर्ड तौरगा थारकपा यागनी नत्रगा टोल फ्री नंबर 1800117800 दा कॉल तौरकपा यागनी टेलीफोन लाइन असी ngasi फावबा हांगनी मियामना टेलीफोन नंबर 1922 दा मिस कॉल पीरगा अद्दा फंगबा लिंक अदुदा मखोइगी वाखलोन फोंदोरकपसु यागनी हाइरी साउथ अफ्रीका अमसुंग अतोपा लेबाग अनिदा नौना थेंगरकलिबा कोविड-19 वेरिएंट तगी चेक्सिनबा केंद्रना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटरी सिंगदा खंगनखरे अनौबा वेरिएंट असी बोत्सवाना साउथ अफ्रीका अमसुंग हांगकांग दा थेंगनबनी मसी वायरस असिगी हौजिक फावबदा ख्वाइदगी म्यूटेशन तौरबा मखलनी केंद्र की हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटरी पुनमकी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमसुंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिंह अमदी सेक्रेटरी सिंगदा लेबाग अहुम असिदा कोविड-19 वेरिएंट B11529 की केस कयामरुम थेंगनरे हाइना इदुना खंगनखरे मांगना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटरी पुनमकता साउथ अफ्रीका हांगकांग अमसुंग बोत्सवानादगी लाकपा नत्रगा लेबागसिंग असि फावरगा लाकपा मियोय सेक्शन स्क्रीनिंग अमसुंग टेस्टिंग तौनबा खंगनखे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MG नरेगा निंगथीना पांगथोंनबा कुसुमल अमसुंग पोचै लेनबगी फल थादोंनबा अचेतपा फिरेप लई हाइना केंद्रना अमुहना फुंगदोखरे स्कीम असिना खुंगंगी लमदा युमथोंग अमदा यामद्रबदा नुमित चामनी थबक पिनबा पांदम थमली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ना हाइरी लेबाग असिदा सनबा हवलिबा शिक्षा की अनौबा थौसिल असिना नाहारुलदा लेरिबा क्रिएटिव स्किल हेंगलगनी अमसुंग लमलमगी ओइबा लोसिंग यो पांगल कंखदहलगनी राष्ट्रपति ने कानपुर हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी SBTU की सही चाम सुब कुमोन थौरमदा वा ngang राष्ट्रपति ने हाय टेक्निकल एजुकेशन नुपी पचा महिरोई सिंबु पुंगलिंग थवतकदबनी लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपपा फुट तरुक लापना लेबा खुदसा अमदी माइमिट तरुतना न थंबा हायबा अचंबा थोंगसिंग असि ngang चटपिनबा अमुहना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमु मणिपुर खोंगचत लेरिबा बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा ngasi ayuk राज्य की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी सिंग अमसुंग एक्स सर्विसमैन सिंग उनखरे लेबाग असिदा ngasi संविधान निमित पांगथोकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट असि अवांग भारत की लॉजिस्टिक गेटवे ओइरगनी अमसुंग साउथ अफ्रीका अमसुंग अतोपा लेबाग अनिदा नौना थेंगरकलिबा कोविड-19 वेरिएंट तगी सेक्सिनबा केंद्रना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटरी सिंगदा खंगनखरे पाउलोइजरे